ассалому алейкум бинандагони гироми. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. субҳи санаи 24 октябри соли 2022 дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маҷлиси назоратии назди раиси шаҳр баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдорӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. дар толори хурди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маҷлиси ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳр баргузор шуд. дар ҷаласа нахуст ҳисоботи директори корхонаи фаръии давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсия Баҳром Исломов оиди корҳои сохтмонӣ, гузаронидани хати канализатсия ва иҷрои супоришҳои раиси шаҳр шунида шуд. раиси шаҳр барои рафъи камбудиҳои ҷойдошта дар ин корхона ва мунтазам бо оби нӯшокӣ таъмин кардани аҳолӣ ба роҳбарияти корхона супоришҳои мушаххас дод. ҳамчунин дар ҷаласа мудири бахши меъморӣ ва шаҳрсозӣ Ҷумаев Раҳматулло оиди рафти корҳои сохтмон, бунёди иншоотҳои ҷашнӣ, бартараф кардани сохтмонҳои худсарона ва иҷрои супоришҳо ҳисобот дод. дар идомаи ҷаласа раиси шаҳр аз рӯи масъалаҳои зерин: рафти обуна ба матбуоти даврӣ, ҷамъоварии андоз, киштии тирамоҳӣ, тоза кардани каналҳо, иҷрои нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, баррасии муроҷиати шаҳрвандон, ҳисоботи масъулинро шунида, барои иҷрои вазифаҳо супоришҳои мушаххас дод. маҷлиси ҳафтавори назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷанбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро дар вақти муайяншуда иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Мулҷон Холов. дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид ҳамасола якшанбеи 3 моҳи октябр дар қаламрави кишвари азизамон иди меҳргон бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад. ба ин муносибат дар маркази шаҳри Панҷакент чорабини идона баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. дар даврони соҳиб истиқлолии кишвар бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашнҳои миллии Наврӯз, Сада ва Меҳргон аз нав бо тамоми шаҳоматашон эҳё гашта ҳамасола бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил карда мешаванд. бо роҳнамоиҳои раиси вилояти Суғд, муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода дар шаҳру навоҳии вилоят низ ин ҷашнҳои миллӣ баргузор мешаванд. дар маркази шаҳри Панҷакент таҷлили ҷашни Меҳргон бо садои дафу карнай оғоз шуд. кишоварзон ба ифтихори ин ҷашни аҷдодӣ ҳосили заҳмати худро, ки аз гандуму шолӣ, себу ангур, анвои гуногуни сабзавот иборат аст, барои иштирокчиёни ҷашнвора ба намоиш гузоштанд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан намуда бо деҳқонон суҳбати гарму самимӣ анҷом дод ва иштирокчиёни ҷашн, сокинони шаҳр ва хоса кишоварзонро бо ин иди миллӣ ҷашни ҳосилу фаровонӣ арҷгузорӣ ба заҳмати деҳқонон шодбош гуфт. аз ҷумла ёдрас шуд, ки ҷашнҳои Меҳргону Наврӯз бо ҳам робитаи қавии маънавӣ доранд ва ҳарду дар ду таодул баҳорӣ ва тирамоҳӣ ҷашн гирифта мешавад. ва пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки Тоҷикистон барҳақ ватани Наврӯз, Сада, Тиргон ва Меҳргон аст. оинҳои меҳргонӣ то рӯзгори мо бахусус дар байни кишоварзон боқӣ мондааст ва мардум ҷашни Меҳргонро бо нияте баргузор менамоянд, ки ҳамасола ҳосили деҳқонияшон фаровон гардад, рӯзгорашон осудаю обод бошад, хайру баракат аз хонадонашон канда нашавад. имрӯз Меҳргон ҷашни кишоварзон, ҷашни ҳосилу фаровонии неъмати деҳқонӣ, баракати рӯзгор ва нишон аз хушнудиву хушҳолии мардуми фарҳангсиришту заҳматпешаи Тоҷикистон аст ва кишоварзон Панҷакент онро бо ҳосили фаровони зироат ва тақвияти кишти тирамоҳӣ ва заминагузорӣ ба ҳосили оянда таҷлил менамоянд.
با افتخار این جشن اجدادی به فعالان ساحه کشاورزی سپاسنامه‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تقدیم گردید و برای اشتراکچیان برنامه جالب هنری صنعتکاران شهر پیشکش گردید. برنامه را ادامه میدیم. با دعوت حاکم شهر سمرقند جمهوری ازبکستان یک گروه نمایندگان شهر باسانی پنجکند از قبیل صاحبکاران، کشاورزان، بیناکاران، روزنامه‌نگاران و اهل فرهنگ با رهبری رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده به شهر سمرقند سفر کردند. در زمینه سیاست درهای باز و همزیستی آسایشته با همسایه دولت‌ها که حکومت جمهوری تاجیکستان با راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیش گرفته است، با دعوت حاکم شهر سمرقند جمهوری ازبکستان، رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق صنوبر با یک گروه نمایندگان شهر پنجکند از قبیل صاحبکاران، کشاورزان، بیناکاران، اهل فرهنگ و روزنامه‌نگاران در تجلیل روز شهر سمرقند روزهای 18 و 19 اکتبر اشتراک نمودند. هیئت شهر پنجکند را در گذرگاه سرحدی جرتپه جمهوری ازبکستان نمایندگان حکومت و رئیس مرکز تاجیک و تاجیک زبانان ولایت سمرقند اکبر محمودوف و دیگر شخصان رسمی گرم و صمیمی پیشواز گرفتند. هیچ خرسندی که ما کنار نداره ما دوستان دیدیم در مهمان امروز سمرقند روز شهر سمرقند بود که از سال 96 سال است پیشواز گرفتیم در شهر سمرقند. خیلی خرسند هستیم. ضمن استقبال مهمانان ذکر شد که محض با شرافت تشبس‌های نجیب پرزیدنت‌های جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رابطه‌های دو دولت وارد مرحله نو گردیدند. ضمن سفر رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق و نمایندگان شهر پنجکند در تنتنه‌ها بخشیده به روز شهر سمرقند که در آن نمایندگان برادر شهرهای این شهر باستانی از ممالک گوناگون اشتراک داشتند، با مراسم گلچنبر گذاشتن در پایه مجسمه امیر تیمور آغاز یافت. در سمرقند و شهر سبز مجسمه امیر تیمور کشاده شده بود. هر دو شهر با آردن امیر تیمور مکافانیده شدند. خودی همان روز در میدان ریگستان شهر سمرقند سالگرد زادروز امیر تیمور با شکوه خاصه تجلیل کرده می شد. حاکم ولایت سمرقند ارکین جان توردیموف و حاکم شهر سمرقند فضل‌الدین عمروف، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و هیئت همراهانش را پذیرایی نمودند. مسلم است که خلق‌های تاجیک و ازبک را تاریخ عمومی بسیار عصره و مشترکات فرهنگی و معنوی متحد می‌سازد. عرف و عادت، عنعنه‌ها، طرز زیست، ارزش‌های ملی‌مان آنقدر پیوست گشتند که ما را از همدیگر جدا نمودن ناممکن است. این شهر باستانی و مقدس که زیبایی جهان گشته است، جای مقدس است که در آن سرنوشت صاحب قران، روزهای پرتشویش، آرزو و آمال مردمش گشته است. همزمان سمرقند رمز نیروی نابغه امیر تیمور است که ملت را ملت، دولت، افاده بی‌نظیر خود کرده است. هر نفری که در روز شهر سمرقند اشتراک داشتند نظر خود را چنین بیان می‌کردند. من جورایف مفتون جورایویچ راهبر رخش تاکسی در شهر پنجکند امروز با سرداری بیوسته رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و یک قطار گروه همکاران بهر تجلیل روز سمرقند با شهر سمرقند آمدیم. برای تبریکات آمدیم که ما بیوسته قبول کردند و بعدا نزد هیکل پادشاه امیر تیمور گلمانی کردیم. من گفتنی هستم که دوستی تاجیکستان و ازبکستان باقی بماند جاویدان. واقعا مردم سربلند شهر سمرقند خوشنود از آن بودند که هر سال 18 اکتبر در شهر سمرقند همگان با چهره کشاد با لحظه خرسندی بخش این روز را تجلیل می کنند. همگان
از پیشنهاد سابق پرزیدنت جمهوری ازبکستان اسلام کریموف خوشنود بودند. وقتی که ما امیر تیمور را یادآور می شویم با احترام سلطنت صاحب قران را یادآور می شویم، زیرا مفهوم امیر تیمور و سمرقند از هم جدا نشونده‌اند. هیئت مهمانان از باغ مرکزی به نام علیشیر نوایی که نمایش وسیع محصولات خوراکواری، طعام‌های ملی و هنرهای مردمی محله‌های شهر سمرقند و مرکزهای فرهنگی ملی آن تشکیل کرده شدند، با راهنمایی رئیس شهر سمرقند دیدن نمودند. امروز ما در شهر بوستانی سمرقند در گهواره تمدن تاجیکان قرار داریم. خیلی نمایش‌های خوب است، خیلی سیاحت دلچسب است که امروز با گروه رفیقان، دوستان، همکاران در اینجا حضور داریم. برای مردم شریف سمرقند روز سمرقند مبارک باشد. هینی بازدید از این نمایشگاه‌ها رئیس شهر با نمایندگان جمهوری بلاروس که به این جشنواره دعوت شدند اید به تحکیم رابطه‌های اقتصادی صحبت نمود. Я председатель городского совета депутатов города Бобруйска, Республика Беларусь. Сегодня Самарканд кардинально изменился. Причем, что самое главное, сохранили историческую часть города. Это очень важно, потому что это жемчужина не только Узбекистана, это всего Востока. Большой-большой, конечно, привет от всех бобручан и поздравления с Днем города всех самаркандцев. ما دانشجویان دانشگاه طبی شهر سمرقند هستیم و امروز خیلی خرسند هستیم که در تنتنه‌های روز سمرقند اشتراک داریم و خیلی می‌بینید ما از همه مناطق کشور اینجا تحصیل علم داریم. من خودم از پاکستان هستم و اینجا دانشجویان از تاجیکستان، قزاقستان، هند، چین و کره تحصیل میکنند. ما همه با هم دوست هستیم. ما از نام همه دانشجویان دانشگاه طبی شهر سمرقند همه را شادباش میگوییم. باقی تشکر زیاد. بله، سمرقند شهری قدیمه و مرکز ولایت سمرقند ازبکستان است و قسمت زیادی مردم این شهری قدیمه تاجیک زبان هستند. همگان می‌بالیدند که این روز را با یک شکوه و شهامت خاصه جشن می‌گیرند. همگان در کوچه و خیابان خوشی دارند و خرسندی. همداران عزیز، حالا ما در خیابان مشهور بلوار سمرقند یا که بلوار دانشگاه قرار داریم و اینجا با اشتراک مهمانان زیاد روز شهر سمرقند تجلیل کرده می شود. از جمله در این جشن هیئت کلان نمایندگان شهر پنجکند با سروری رئیس شهر محترم عبدالخالق خالقزاده اشتراک دارند. ما را در دیدبانگاه جرتپه سمرقندیان دوست با شادمانی پذیرایی کردند و ما از چهاربینی هایی که به مناسبت روز شهر سمرقند پیش بینی شده است اشتراک نمودیم و حالا این چهاربینی ها به گفت مسئولان شهر سمرقند دوام 3 روز ادامه می‌یابد. به توسط این جشن ما از بسیار موضوع های دیدنی سمرقند بازدید کردیم، با رسم و سنت مردم آشنا شدیم و از جمله در همین جایی که ما قرار داریم یک گروه بزرگی طباخان آش پلو میپزند، سمبوسه میپزند و خوراک‌های دیگری مخصوص سمرقند، مخصوص حدیثه سمرقند میپزند که ما از آن چشیدن کردیم و به پزنده هاش آفرین گفتیم. گمان میکنم که صحبت ما با ادامه یافتنی بازدیدهایمان باز دوام داده می شود. در این چهاربینی از همه ساحه از جمله از دانشگاه‌ها دانشجویان دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند. زیاده از 250 محله‌های شهر سمرقند در روز عید اشتراک داشتند. محله‌های باغ تیمور، کمال‌الدین بهزاد، ازبکستان، انهار، کوکسرای، مینتوت شهر سمرقند نیز اشتراک فعالانه داشته دسترخوان خود را با آرایشات مخصوص با پخت و پزهای دستی آرا داده بودند.
نصرتوف عبدالمنان آشپز. امروز من روز سمرقند شهرش روز تبرک. اولا بار مهمانان خوش آمدن. هم وقت من همین سمرقند منم خیلی تدبیرای کلان شود. مهمانان بیان. من رو بیا کنیم. من مامانم رفته چند وقت رفته خدمتای نیک کرده آمده. من نزدیکی به تویا رفتیم خدمت کنیم. من شمانم آمدتان. اولا بار خوش آمدتان. رحمت نور دیده تاج سر. من Avlokulov Amirjon, Avesto kompaniyasi menejerishmişim. 1994 سال Samarqandda Amir Timur'a ordinaşa dodagi. Hamun roz boza, hamin 18 oktyabr Samarqandda rozaşta sopmuşud. Az bir hamun mon torti Samarqandda kadagi. Torti Registon hamun ba ordini Amir Timur. Ordini Amir Timur va Amir Timur'a pamendikash. Az nomi kompaniya Avesto tabrik mikunam. Hammaya bayramashim. بیننده های عزیز، ما در شهر سمرقند قرار داریم. اینجایی که میبینید نام دارد شهرک ابدی. واقعا ببینید که اینجا چقدر زیبا و مکانی سیاحی است. یک زمین خالی را به چنین یک شهرک زیبا تبدیل دادند و اینجا بسیار سیاحان را میبینیم و سفر ما نیز ادامه دارد. در شهر ابدی مجموعه سیاحی راه بزرگ ابریشم تشکیل گردیده. آن از مرکز بین المللی کنگرس با 3500 جای، 8 مهمانخانه، پارک تاریخی و اتنوگرافی شهر ابدی، کل و درختان گوناگون عبارت است. اطلاع داده شد که مجموعه فرهنگی و اتنوگرافی شهر ابدی در مساحت 120 هکتار دامن پهن کرده سال 2022 به افتخار برگزاری جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای افتتاح گردیده است. مجموعه تاریخی و اتنوگرافی شهر ابدی یک نمونه شهر باستانی سمرقند ازبکستان می باشد. Меня зовут Гатис Трукснес, я мэр города Юрмала, Латвия. Хочу сказать, что очень многое изменилось, даже не узнать, скажем, особенно предпринимательская деятельность в этой сфере, да, и многое нового чего, и дороги, и здания, и все, так как такая новая жизнь как-то вот появилась, что в старом таком городе, старинном, что это очень хорошо и впечатляет, и есть будущее. Видно, что это на правильном пути город развивается. Желаем всего хорошего в Узбекистане и города Самарканд. سیاحان در اینجا امکان دارند که ضمن تماشای کوچه ها با تاریخ و فرهنگ و مدنیت مردم شهر قدیمه شناس شوند. مجموعه همچنین معرفیگر هنرهای مردمی و طعامهای ملی منطقه‌های گوناگون ازبکستان بوده. مهمانان امکان دارند از محصول دست هنرمندان برای خاطره خریداری نمایند. من ژورنالیست تلکمپانی سمرقند استو و همچنان شبکه استو صدا و سیمای سمرقند میشوم. 30 سال است که برای تماشابینان تاجیک زبان ولایت سمرقند و جمهوری ازبکستان در خدمت هستم. میدانید هنگام کشاده شدن مرزهای دو کشور به همدیگر خویش و تبار، دو کشور خواهر و دادر برادر، مردم سمرقند خیلی هم خرسند و سرفراز گشتند. ببینید که امروز نتیجه آن همین دوستی بوده است که تدبیرکاران، صاحبکاران، اهل علم و ادب فرهنگ در سمرقند کهن شده از زمین برای ما بسیار هم نزدیک و قرین تاجیکستانی برادری صاحبکاران اهل علم و ادب آمدند و شهر ما را دیدن میکنند. در روز شهر سمرقند نیت‌های خود را بیان میکنند. من فکر دارم که در جایی که دوستی هست در همان جا درخت سبز میروید. در جایی که دوستی هست آسمان صاف و مصفا است. در جایی که دوستی هست مهر است و محبت است. در جایی که دوستی هست مردمان دو کشور همه وقت چون پیشینه مثل یک عائله زندگانی میکنند، چون که از انسان در زندگانی مهر و محبت و نغزی نیکی دوستی میماند. بگذار دوستی جمهوری ازبکستان و تاجیکستان ابدی ماند. و من امروز صاحبکاران اهل علم و ادب و تدبیرکاران به ولایت سمرقند تشریف آمدند. ما همه آنها را خوش آمدن نوری دیده تاج سر میگیم. قلب ما دروازه شهر سمرقند برای تاجیکستانیان عزیز همیشه گشاده است. برای همین میگیم که دوستی را جستجو داریم، ما از امانی همیشه گفتگو داریم. ما
ҳамеша оед ба Самарқанд ва мо бо чеҳраҳои кушод бо қалби гарм шумоён азизонро пешвоз мегирем. дар толори меҳмонхонаи Мувен Пик маросими расмии қабули раиси шаҳри Панҷакент ва намояндагони ҳайати шаҳр аз ҷониби ҳокими шаҳри Самарқанд баргузор шуд. ҷонибҳо таъкид намуданд ки муносибатҳои гуногун ҷабҳаи дӯстонаи ду ҷумҳурии ҳамсоя ба шарофати сиёсати пешгирифтаи роҳбарони кишварҳо, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба сатҳи комилан нав баромада, ҳоло ин намунаи равобити неки ҳамсоягӣ ва ҳалли масоили гуногун дар минтақа ва ҷаҳон баҳогузорӣ карда мешавад. Тарафҳо омодагии худро барои минбаъд низ густариш додани ҳамкориҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ ва доираҳои соҳибкории шаҳрҳои Панҷакент ва Самарқанд изҳор намуданд ва дар охир тӯҳфа ҳамчун рамзи дӯстиву садоқат ба ҳамдигар тақдим намуданд. ҳамчунин дар ин рӯз кормандони театри лӯхтаки шаҳри Самарқанд низ барои меҳмонон намоиши худро бо барномаҳои худ намоиш медоданд. Арт-директор театра Эльмир Оси. Сегодня у нас очень знаменательный день. 18 октября славный древний город Самарканд празднует свой день. И по этому случаю театр исторического костюма Эльмир Оси сегодня приветствует гостей с разных уголков мира. Мы очень рады тому, что гости в День города Самарканда посетили именно наш театр с тем, чтобы постичь, прочувствовать и понять великое наследие этого великолепного, исторического, богатейшего города, как центра Великого Шелкового пути. Поэтому от лица театра Эльмир Оси я поздравляю всех с Днем города и желаю Самарканду быть вечно молодым, прекрасным, развиваться, процветать и принимать все большее и большее количество гостей. сипас раиси шаҳри Панҷакент бо ҳайати ҳамроҳонаш ва бо дигар меҳмонон дар тантанаи консертӣ ки дар маркази ҷавонони шаҳри Самарқанд баргузор гардид иштирок намуданд. танзим баракати зиндагист таҳти ҳамин унвон бо иштироки бонувони фаъол ва собиқадорон мизи мудаввар доир гардид. ба идомаи мавзӯъ мутаваҷҷеҳ бошед. вазифаи қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба низом даровардани дастовардҳои фарҳанг ва тамаддуни миллӣ мебошад. аз қабули қонуни мазкур 15 сол сипарӣ шуд. дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр бо иштироки собиқадорони меҳнат ва бонувони фаъол оиди рафти иҷрои қонуни мазкур мизи мудаввар доир гардид. онро мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр Рӯзимо Шодиева оғоз намуда аз ҷумла афзуд. طبق پروتکل مجلس نظارتی رئیس شهر با سپارش رئیس شهر محترم عبدالخالق‌زاده ما امروز این میز مدور را تشکیل کردیم. در حقیقت امروز قانونشکنی ها دیده شده ایستاده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قانون درباره تنظیم جشن و مراسم را قبول کردند. آن کس با سیاست خردمندانه خود را نشانه داد این قانون‌ها را یک قطار قانون‌ها را قبول کردند که در قطار آنها این قانون درباره تنظیم جشن و مراسم‌ها بود. این برای بهبودی خلق بود. ما
аз тарафи халқ бисёр исрофкориҳо сариштакорӣ набуд. ҳама ин чизҳоро ба назар гирифта ин қонунро қабул карданд ки мо ба танзим дарорем ва он маблағҳое ки мо дар маросимҳои беҳуда сарф мекунем барои дониши фарзандони худ, барои таҳсили фарзандони худ, забономӯзии фарзандони худ сарф кунем, агар беҳтари худтар мешавад. Зеро ояндаи Тоҷикистон дар дасти ҷавонон аст. Мо бояд кӯдакро аз хурдӣ аз хона тарбия кунем, забон омӯзем, дониш омӯзем. ин барои ҳам падару модар фоида меовард, ҳам барои ҷамъият, ҳам барои давлат. барои ҳамин ин қонунҳо қабул шуд, вале баъзеҳо нафаҳмида қонуншиканиҳо карда истоданд. аслан гирем низоми ҳуқуқии ислом дар сарчашмаҳои худ исрофкориро маҳкум ҳисобидааст. исрофкорӣ сарчашмаи аслии касоди иқтисодист. ин нуқта ва дигар далелҳои қонуншиканӣ дар самти риояи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар суханронии мудири шӯъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр Зоиҷон Муҳиддинов қайд гардид. чизе ки қайд карда гузаштам аз қабули қонуни мазкур 15 сол сипарӣ шуда бошад ҳам давоми манами як соли фаъолияте ки мо дар бахши дин танзими анъана ва ҷашну маросим дорам дар ҷамоатҳои деҳоти шаҳр деҳоти Панҷакен мо бисёр вохӯриҳо гузарондем бобати мафҳуми моҳияти қонуни мазкурро дар ҷамоатҳо бо иштироки фаъолон ва табақаҳои поёни ҷамъият мо дар ҷамоатҳои деҳот гузаронда дар он ҷо ҳар як моддаи ин қонунро дар вохӯриҳо таҳлил карда ба мардум фаҳмонда додем. мо чӣ хеле ки имрӯз нақшаи кори бахш тақсир кардааст дар он ҷо талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодиёи динӣ ва инчунин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таълиму тарбияи фарзанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд. мо бисёр ин масъалаҳо дар ҷамоатҳои деҳот вохӯриҳо гузарондем ва афсӯс ки мо ҳамин қонунро таҳлил карда ба ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон шаҳр деҳоти Панҷакен расонида бошем ҳам аксарият қонуншиканиҳо дидаи дониста ба қонуншиканиҳо роҳ медиҳанд. мо масалан дар ҷамоати мобиён як мисоли оддӣ мебарам, дар ҳафти иштирок кардем дар маросими дафн. гарчанде як моҳ пеш аз ҳамон мо дафн дар ҳамонҷо вохӯрӣ доштем дар бораи додани хайрот, тартиби гузарондани маросими дафн, ҳамин чиза мо бисёр кушоду равшан то охирон ҳамаша фаҳмода дода бошем. ама дар вақти иштирок дар маросими дафн мо гарчанд хабарӣ набудем, ҳамчун рейди санҷишҳои нақшаи кории бахш иштирок кардем, додани хайротро дар онҷо ошкор кардем. вақте ки мо таҳлил карда баромадем, ҳамун соҳиби маърака бениҳоят имкониятошон маҳдуд, шароит надоштанд барои вай кардан, не ки барои хайрот додан маблағ қарз гирифтанд. мо ҳамин масъалаи мо як моҳ дур нарафта ҳамин чизҳои гуфта гузаштаги вақт бо ҳамин кор ва дидаи дониста мо хулоса баровардем. мана чӣ хеле ки дар нақшаи кори мо ҳаст, шаҳр деҳоти Панҷакен ба 15 комиссияи доимӣ амал мекунад ва 130 комиссияи ҷамъиятӣ. мо дар вақти суҳбату мулоқотҳо бо комиссияи доимӣ ҷамъиятӣ дар ҷамоатҳо вохӯрӣ гузарондем. ҳар як аъзои комиссия шахсан худам вазифадор кардам, дар деҳаҳои дурдасттарин рафта бо мардум бо аҳолӣ кор кардан, тавсияҳо дода баромадем. ҳамзамон иштирокдорони мизи мудаввар бонувони фаъол, собиқадорони меҳнат дар суханронии хеш иброз намуданд ки воқеан ҳам ҳар кор назму тартиб мехоҳад. риоя накардани танзим танҳо бар зарари мост. бинобар он пешгирӣ аз исрофкориро мо бояд ҳамеша зери назорат бигирем, то ба ҷону моли хеш ҷабр нанамоянд. ҳанӯз 300 сол пештар аз ин Мирзо Бедил ба мо ҳушдор дода буд: зиндагӣ дар зери бори расму оин мурдан аст, даст дасти туз бишкан ин тилисми нангро.
идомаи барномаи иттилоотии пайхом ҳамасола санаи 24 октябр ҳамчун рӯзи иттифоқҳои касаба таҷлил карда мешавад. Ба ин муносибат дар беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент ҷамъомадӣ бошгӯҳ баргузор гардид. ҳар сол санаи 24 октябр дар асоси пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 декабри соли 2021 ҳамчун рӯзи кормандони соҳаи иттифоқҳои касаба таҷлил мешавад. мавриди зикр аст ки санаи 24 октябри соли 2019 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарият ва фаъолони иттифоқҳои касабаи мамлакат мулоқот доир намуда мақсаду маром ва нақшу рисолати ин ташкилоти ҷамъиятиро мушаххасу муайян карданд ва эътиборан аз ҳамин рӯз дар кишвари хуршидии мо 24 октябр рӯзи иттифоқҳои касаба қайд карда мешавад. ба муносибати ин санаи фархунда дар маҷлисгоҳи беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент ҷамъомади бошукӯҳ баргузор гардид ки онро раиси кумитаи иттифоқи касабаи кормандони соҳаи тандурустии шаҳри Панҷакент Салимҷон Юнусов ҳусни оғоз бахшид ва пиромони эълон гардидани рӯзи 24 октябр ҳамчун рӯзи кормандони иттифоқҳои касаба маълумоти муфассал дод. мавриди зикр аст ки дар ин машварати корӣ собиқадорони соҳаи тандурустӣ Қаҳрамон Бурҳонов, Бахтиёрхон Ансорӣ ва дигарон ба сухан баромада бори дигар андешаву мулоҳизоти хешро пиромони беҳтару ҳадафнок намудани фаъолияти иттифоқи касаба дар самти ҳимояи ҳуқуқҳои коргарон ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии онҳо арзёбӣ карданд. дар бораи фаъолияти кумитаи иттифоқи касабаи кормандони соҳаи тандурустӣ зимни суҳбат раиси кумита Салимҷон Юнусов андешаҳояшро чунин баён кард. имсол аввалин маротиба 24 октябр дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 1819 рӯзи иттифоқҳои касаба ҷашн гирифта мешавад. ин ба он сабаб ки аввалин маротиба дар 30 соли истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон 24 октябри соли 2019 мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолону роҳбарони иттифоқҳои касаба ва дар ин мулоқот президенти кишвар самтҳои фаъолияти иттифоқҳои касабаро ки иттиҳодия ва ҳамраҳи ҳукуматҳои маҳаллию давлатӣ мебошанд муайян кардагӣ буданд. дар маҷлиси васеи кумитаи иттифоқи касабаи кормандони соҳаи тандурустӣ муовини сардухтури беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент Абдумалик Ҷалилов ширкат варзида пиромони фаъолияти ин ташкилоти ҷамъиятӣ барои боз ҳам баландбардоштани сатҳу сифати кормандони соҳа ва мусоидат ба фаъолияти маъмурияти беморхона андешаҳои ҷолиби хешро баён намуда ин рӯзи фархундаро ба ҳамаи аъзои кумитаи иттифоқи касаба самимона шодбош намуд. дар хотимаи ин ҷамъомади бошукӯҳ аз тарафи кумитаи иттифоқи касабаи кормандони соҳаи тандурустии шаҳри Панҷакент ба фаъолон ва собиқадорон сипоснома тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. бо иқдоми мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аксияи тозагии соҳил гузаронида шуд ки дар он устодон ва донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент фаъолона иштирок намуданд. бо иқдоми мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аксияи тозагии соҳил гузаронида шуд
ки дар он устодон ва донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент фаъолона иштирок карданд. Устодону донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо ҳисси ватандӯстиву меҳанпарастӣ муттаҳид шуда дар рӯзҳои истироҳатӣ ба ҳашари ободонӣ баромада барои обод кардани соҳил гирду атрофи манзили зист саҳми хешро гузоштанд. онҳо зери шиори тозагӣ гарави саломатист канали соҳи зебонро аз партовҳо тоза намуданд. ҳадафи гузарондани аксияи тозагии соҳил пешгирии ифлосшавии каналу ҷойбор ва дарё, баландбардоштани маърифати экологии шаҳрвандон, тарғиби ҳифзи табиат, пешгирии ифлосшавии манбаи оби тозаи нӯшокӣ мебошад. мақсад аз роҳандозии ин иқдом тозаву озода ва сарсабзу хӯрам гардондани маҳал мебошад. тоза намудани ҷойбору каналҳо аз партовҳо ин кафили саломатии ҷомеа мебошад. ҳашарчиён мегӯянд, кӯшиш менамоем ки ҳамеша гирду атрофи маҳалли зист тозаву озода ва сарсабз бошад. ба гуфти иштирокчиёни аксияи тозагии соҳил барои ободиву пешрафти тоҷикистон, гулгулшукуфоии кишварӣ маҳбубамон ҳар як фард бояд ҳиссаи хешро гузорад. дар назар аст ки минбаъд низ аксияи тозагии маҳал ва соҳил ташкил ва гузаронида шавад. гузориши муиниса Атамлоева ва Исмоилҷон Холов. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, то барномаҳои навбатӣ шоду пирӯз бошед.